kurungi twakwakira eshaha neza Agacencwire ebiro by'ukwezi bya 2006 okwezi no kwakana umwaka ni 2025 Serena Nuwamanya ninyenda bene kusi Agacencwire nyine Loyce Gavah twakwakira mtu ya makuru tugaruce tugakuretera ombujiri emeto ya makuru ne kuchibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Agacencwire kireki omushubuzi rangano mu fotopoto aragirwe kushashura miliyoni igana abo kushikitaka omuchara. Of course, that's contrary to what the law permits. That's not an acceptable activity in a wetland. Abatwiro mbisharara bahirwa obuhwezi okubirugamo. Bishop w'obureberezo bwa Bunyoro Kitara nayenda abakristayo bona bahingwa mwani. No maka gaiti tukole. Yaro mwane tuyale koko. emeto ya makuru yabane kuchibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Agacencwire mbwijire omushubuzi ranganwa omurembo rwa Fort Poto owakwasirwe polisi n'abanema abo kushuka itaka omuchara aragirwe kushashura miliyoni igana ningashi amare emyaka 12 mu chome. Ekindi kijobwa nyuma y'omukorogu orukumanyonka Abbas Balinda kukwatwa kandi akatwarwa muri Kampala kuritana n'omushango gwo kushukitaka omuchara akachimaraho. Mr. Abbas Balinda was found constructing a parking yard in a wetland that is a buffer to the river. Of course, that's contrary to what the law permits. That's not an acceptable activity in a wetland ecosystem. He had been arrested 4 times, and all those times he was going back. Naumena marakarekaho orukugambara ekitongore cyanema nagira ngo bwa nyuma ya Abbas kutwarwa muri Kampala tabasisire wire ashikire nayikiriza omushango gwe kandi yabashaba kuhebwa ekiganyiro. In legal terms, for the offense that he committed, he could either go to prison for 12 years or pay a fine of 600 million. But he pleaded guilty, he sought pardon, he agreed to vacate the place, to restore it, and he agreed to compensation, to compliance assistance. I mean, it serves us no purpose to have him in prison when he can actually do good. Ahantu ho bamuhire ebintu bibiri ebirumu okomwa emyaka 12 narishi okushashura obukikuri 10 otireho necyo kwiha itakeri omukishara. Omukwezi kwa kabiri omwaka ogo abanema bakatayayira omwanya ogo aho yashiritaka kandi bashaba omugiga Abbas okwemereza emirumo yona yo kushisha itaka aha mwanya ogo. Aba babire bebembirwe mpala Christopher Lubega orukora nka investigations officer omurnema kandi acyorekire kurungi ok Abbas yabira tatungire mpapara eziri kumwikereza kuteka itaka aha mwanya ogo. Tetulina okukola gwe nange ne banone Rosi tewali akirizibwa kola ki kuteeka mu kintu kino. Ono kyakoze kiki kibi nnyo. Awo tewabaddewo bitogo bifudde, ebyennyanja ebibaddemu bifudde. Kati enkuba bw'etonnya onaalaba wanoona ng'amazzi ganjaala. Esabite huire omuhwezi wa RDC ahabwa Fort Potro Emma Businge akaruga yacyoreka kurungi kwataruho umuntu wena obaritire risho obwo ari kushisha ebyo buhangwa. Olwa yitwabamu abasigaye tutasise ebyo buhangwa tubikoze kurungi turantunda kubikozesa tinde kutunga orukusa
rundi authority obusobozi kuruga mu kitongore cyanemo gashakwa Jonathan Singwire. Jonathan Singwire bamwe aha abatwira mu bisharo mu district ya Rukiga bahirwe obuhwezi butari bumwe na bumwe kubabasa okuruga omyanya eyecara nko muringo gumwe guko yongera kurinda ebyo buhangwa. Omukoro gwo kwayo buhwezi obu gukoyirwa amanya guri kumanya nkacerero playground omugombora ya Bukinda. Ebyo nebaho obu district ejeriyo n'ekikiro z'entebekanisa ya Green Climate Fund project eri kushajukaba United Nations Development Program hamwe na government ya Uganda. Ekigenerwa kya project kikashiye cyo kwegesa abantu okubo kubasa kuturage n'ebisharara kaina n'ebisharara nabyo bikagera bita bikatura hoje. Omuri yecho kandi shumesa ekyo bari kweta wise use principles. Kandi mu wise use principles ebigenerwa birimu no kurebeka ngo abantu mu cyarani babasa kukera mu bunyansi bakora babone ibinyansi byo kwariza ntoke zabo babone ibinyansi byo kushakaza. Ebihirwe yaha abatura 2015 n'ebihumi byenje kiganatana 5 yambuzigana kagana mwenda empolo 80 hamwe n'ente kandi ebine byo kuhera abatura omukutungura entatsi yabo babyura mu bishara. Emmanuel Arho okwebembera ebyo buhango mu Rukiga nagira ngo abatura kubakoresa kuronje bahirwe nibije kuganyuramo. Kandi cyumubano basa kuhakura imirundi ebiro mu mwaka reality zikaba equivalent na n'utumundi twa hato turi kubohingeramo na n'utuyimba. Bwe no muri yecho turi muntu tugezaho kushomesa abantu abyo buhangwa nitugezaho kushomesa abantu ngo buhangwa bwabo butariho nabo tewa kubasa kubaho kandi kumwakirebere climate changes uriyo nitekwa kurebeka ngo twarwanisa okukora kubi kw'abantu ahari buhangwa. Environment in that concept bakagira ngo environment is a loan. Haza bayonjaho ngo ni loan etari nkayo mu banka etari yo mu kimenda cy'abataka kwihaho ni loan eyiruhanga hera abantu abariho. Umuhungu atarizaza korana tulirereyo. Cyabasha no kugira ngo mutazirya kwereka mureka gireshi muzorore zikure bingogoro bugireshi bingogoro bugire nyenda kushaba kugira ngo irrigation scheme yitu bagitandika hoju. Abahirwa buhwezi hine batugambira antebekanisa iki muranga kutwagurire ko kugira ngo abantu barwo mu bisharara bagenda batwegesa twamenya kumanya ngo umukirana twasitarimo nitubasa korera inshingo ebindi then ekirana naco kituyamba mu yindi migasho. Embuza aje ndaza kujya amanyu wangu mememero mwita mu kibire amukabira kunyine kugira ngo mpinga mwe bihingwa ndo mesho kare nembuzi yanje ndaza kugirebereraje yarwara ndo kugitreatinga. Enkora yo kuhera abantu abarwa behire yo kuhera byuhangwa kuganizibwaho nemwahamira imwe government eriyo nekoresa okuchendeza kutahira imyanya nkeje. Gashoka Job namanya Job namanya Bishop w'ubureberezi bwa Bunyoro Kitara Right Reverend Jacob atirweho yashaba kristayo bono mbureberezi okwejumbira omukwinga omwani nuko abase kwebingaho bworo hamwe no kukurakoranisa ekanisa. Bishop yashaba kristayo okwetorora ubureberezi okwejumbira omukwinga ebihingwa ebiri kureta sente na mononga nkomwani kokowa niko babase kwebingaho obworo no kutungura ekanisa. Urora bapandisa bari babyeire koko babyeire nebindi umwanya nenyo hano mubyeire umwanya na koko kandi no maka gaiti tubikole tubyalo umwanya tubyale koko tukole na maana okwe kanisa nitwe ibo nanyo nitwe ki otukora na maana maka gaiti ikanisa Kristo yemerireho. Bishop Jacob yayongereye ajumerera ibikorwa byo kushweza abana bakiro bato omuze ogwari kugira ngo n'ugwe yongera umbureberezi bwa Bunyoro Kitara. Kinyo kinkora kubi umuntu kusanga umwana yimbire ki alomugongo nankayi mbanya nkakura okaguranka myaka 16 nugambuka ku abazeli mutasweza abana banje bakyali bato abasika bali hano mutaswera ukyali muto musaije jakunaga wegumisirize wehangane. Bishop Jacob aterwe hamote abumurugo kubanza
kasoka kuma kuwa murozi wa mwiro kitara kumusima abwa tugonza kachaka badima tugonza kusima obukwenda bwa tureteire kano kira muno kigambo cyo kubyara umwani na kukowa bya terema amani kandi tugonza kusima na ntekariza zone za ino burozi bwetu wa mwiro kitara yagamba ngo ubworo burasa kurugaho ubwire bwona mu makanisa gate kakuba abakristayi bwona bacwa mu gukora project zira leta esente uko mwani na kokowa kandi kutari kugira ngo kubihinga aha kanisa kusha we emphasis yeri kugira ngo arugamba ngo tuhinge aha kanisa konka mu makagate tuhinjire kimwe. Bishop Jacob aha mukoro gugumwe yataho abarundi 50 emikono kandi bataha ekanisa omu butongore. Tuteriro byona atwaire byona tusobere kuba kurungi obuturaba besigwa kandi abawulizi nituje kuba kurungi. Yatushomesa ibyo nkurakurana okuhinga mwani okuhinga kokowa twarebera kimwe nguri ya Bishop witogo murungi araza kutukurakuraniza oburorezi bwitu nsima mnonga rango turizire omugandi abicarizo mu district ya Rubirizi bayihanangiriza ubwa kubareka kutatanisubwa ebyobururo ebyagambwe rizoba aha mukoro go kusima kwa Archdeacon w'obusaba Deacon bwa Ndeke omu Rubirizi. Amina agire cyawe cyakumbagara. Yes. Hako mutaka hereza sente ataka manyo butumwa kugwa abagizire buta kugwa buri nangwenu nimwe ba politicians zo mwe uko wanyine mugera mabare gabaremerera uburumuntu yakuharagata ebyo yakumbagara nariba ongani weri zoba hagiri bare yakumbagara mu izina rya Yesu kana ngo mukazi wanje abarwe okufa nkarabata nami kutu akafa motoka kamuyaha kandi yo mukakuna jangu twabetine motoka zo bwigomu nkarishanga yafiri abantu abine motoka bakaraka kumutwara. Honorable Mary Karoro Okurut ori omuhabuzi wa president yashaba abantu bicwekeki obutatanisubwa ebyobururu nako babase kukorera hamwe ahabwe intunguka yabona. Nimbatezo muranga nti politics z'ubwangani zirujyo mukaru abakuba besindira bebembezwa kuba kuryana atoko kuryana ejo rwangu ejemparana isigara umbantu kandi abantu shonere kubasigira embibo nungi n'ababunyaruguru abizo mu kanisa mureke tukore obumwe twaza kuzo politics cyangwa tukaza politics za kuza kwangisa abantu tukwatanisa obumwe akarunu karugaho ngo baguryo muzano tsigare turi family imwe. Abantu bahagera umukorogu baruka esente gasha kwa Somas tumwebaze na Onesimus Ndianawe. Mwibare abanyamakuru bitu twaza kumuraho tugaruke n'icweka icya kabiri. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Choose my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission. Internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oh gosh, is it gone? Inyenda karoni, nigamaka phone, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. Turhamwe niwe na MTN ebigenderwa byitu tibyine kizibira. We are what? Unstoppable. أعوذ
sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey, so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Ekiro kikuru eki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona. Okumanya berukiraho tera note mushanju ibiri mukaga note ina itano. Narishi note mushanju ibiri mukaga mushanju itano ina emwe. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Poto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutaire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, serving lives, our passion. Skylight Hotel eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanju mwenda 18 58 38 ninga note mushanju note mukaga 36 33. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo nawo pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yonka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Nutushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 5 nemwe.
Aibene nze musajja wo Stuart Kalisa director Mpenkoni Drink ngamviridde mu Bende district nkwagaliza amazaalibwa g'emyaka 7 amalungi nga bwe tujaguza nga tusanyuka olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka beera n'ekyokunywa kyaffe ekya Mpenkoni Drink ng'eri mu kacupa akalungi akaliko ekifaananyi ky'ente nga ente y'amayembe amawanvu ate tulina ne sabuni yaffe eya Mpenkoni Star Soap nga naye eriko ekifaananyi ky'ente y'amayembe amawanvu kye twekakasa gwe mutindo ate tuli mu ggwanga lyonna wangaala Ssaabasajja Kabaka Mpenkoni. Mpenkoni. tuzi n'ekyo kunywa kirungi nawe ekyo nindeebeka ngu nakikozesa buri izooba n'obunkuba omu ofisi ninteekwa kureeba ngu kirimu omuka kiriyo abaika yange nibakimanya ngu kituzi n'ekintu ekitashemeye kuba nikiho buri omuka yitu abandi kuba shahezi bakuza kugira ngo baza muza jimu no mukuza kwirukanga nyowe nimba ubwire obwe abandi baba nibaza kuronda ebindi byokunywa nyowe nindeba ngu nyine kituzi yange mba ndikunywaho ushanga kandi nabaje munonga tunashiremu nganye n'ekiroto cyo kutandika business egi ngo ntine kasente so nisha na reba loans manager bashobora kikwetagisa kutunga loan nabitwarayo bampa akasente ako bakampire business ketaro kanyine muka business kake ka grocery so nisha nakiyamu natandika business egi it is about 3.5 million sente zo kubaza impire nakora renovation nakora ibyo kureba aha igarabu wejo tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwere ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga wejo na kanunka branches omuri buhejo district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanju munana mukaga noti 13 noti 2 muzamo n'amakuru omuhabuzi wa presidenti ahanshonga za manifesto kandi ori kukiiko mu cabinet y'ihanga abw'enshonga za parish development model Professor Ephraim Kamuntu arabwira abajya butegeki okuruga omurwanju rwo kuchompurana n'abatezi bakaruru hamwe no kwegambura ngo babase kukorekera kubahisa obusinge. Professor Kamuntu agambire binyemwe bazo mu kitambo cya misa akerezia ya Nyakashoga eri kushanga mu Rugarama Shema district ubwabire n'abakwaso muganda go bushaho igana bwa cement kumarire kerezia yabo atuniko kugira ngo buri mwebembeza hari tashemerire kwegambura ngo kureke byakozire bibe nibyo byayegambera munonga kandi mukama kubica watata na mwana mtumwa kwera ati bira faria se kumshaye nzireona njata ya timu tupende kwegamba mureke kukozera bere abagabo batsetera kandi gwareta abantu babo bakuruya aza umuganda tuce bakabagira mu kutanga amashi kuko kandi umuganda tuce kagira uryari mutata mu byajya mutata mu kigerace ishu ndebo mugira timu orebo mushiriro kubaza kutera timu ayibe captain owa kutera manyamanya ngo bakwetera mbere ukwakira Museveni no ciao abakristo ba Nyakashoga basimire Professor Kamuntu bari kugira ngo utakabahe mukahoga kandi bajumirire n'abanyabishuba hamwe n'abaryarya. Mtu mzima akatuhereza sora eyaresi ho mtabani engineer Abat Kamuntu erya yishomero Nyakashoga primary school yagarka yahereza sora Ruhorobero primary school so kusima professor izoberi echoreko
ekiyatweka ahiguriro kuyiza kutusajja mutwara umugishogo hate bigambo byagambe kwataga nitwa ikantombeka ninjya twaza kuyigirwaho nabwanyuma ka muntu araganise kukorera abatura abanyakashogo rutindo rwa kamatunguru orwamara ubwirufire umugandi makuru abakazi bashabwo korobera abashija babo nko muringo go kutungura amakagabo bakacendeze muhundano yo maka umuri kashara imbarara ebi byagamba Korient nabimanya aha mukoro go kuzaguza ciro cha Mothers Union ahari nombe Church of Uganda umuri kashara imbarara district Korient nabimanya kandi uri muka Reverend Kato Martin niwe yaburira njiri ko izoba nari ushija utubera na Kato Martin izoba nari ni manya mutino mungingana nawe no hako hoje no muna usinga ko ba MP mukazompara kandi izoba y'usheshe no muna kwari bari gatere cyangwa aha mukoro nugo gumwe abakazi 16 nibo bataye bwo mu kigombe cha Mothers Union nabwo burisa bwa nombe kandi barahizibwa aba basimaruhanga bari kumutwejera hamwe no kumuhimbisa abacyara bashikire kujaguza kireki cyo kubanza nibo bombekera amaka nibo bombekere amaka nibo kumanya abantu ko kurya nibo kumanya abantu ko ejense roho abo bakazi kandi ko kuzana mu dini ko abatara bakazi kandi Yesu naho twakumugizire kandi ntwantishuka Yesu inyina Yesu Mariyamu watuzarira umujuni mbwe ntwantishuka munonga kugira ngo abacara bagumende bishuka ahamico mirungi ya Mariyamu kube cyo kureberaho bagire mico ya Mariyamu tino kuja kurema maka edini twabongwariza edini nungi munonga y'abacara supporting abana bitu supporting families zitu ndi Evans Taremwa hamwe na Michael Twachiri tugumiza munamakuru abana bato okutwarenda no kurugo mu mashomero ne bimwe aha bentu ebikwenjera bwashesha bwira mu district ya Chenjojo abana bagira ngo okuburwa mu mashomero gahihi ni kimwe ahanshonga ezitumire ebintu ebe byayonjera okwihirira ripoti ya polisi y'umwaka 2025 kirije katunga abana 15 abatwekirwa batakakiza imyaka 18 abibwegese n'abandi bantu boreshero kwatwaho konka bayereka ngo no kuburwa amashomero gahihi na cyo gituma abana batwara bato mbirindora ubwana nubwija buhimbiro bwano gambo bundi nyina yasigare nyima haliyo narahukana ija umwana mwizire mu maiso oja girote lo lenkerembe ne yoncha enkerembe yije himbire ngerembe ngeziyayi chantera omulimo gwo kwenda kwetegereza habwaki hati dole na kunasanga kino ekichweka chioni isomero tukubara nguliriyo nire amount my brother education officer liriye Kisojo town council abwembereji abazina bebembezi bashavuga gukora mu murimo baketanikira ha mashomero nko kuba kutandika amakanisa hati abazeyire ba Kisojo nimbasaba nimbesengereze ngo mwaka gunu tukozese korana nabandi nabo nyencha bagira nambere bayongezayo halo tulham nimbasaba turole ngubano bararuga hano haroho secondary school nambere baraje batafuera mumaingi people drop out caused by early marriage akibasoborire abaka bana mu masomero abakutwarira bacyari bato ekipata akibasoborire ekinachikizibu kuchweka kino abana baswerwa bacyari bato twine abazairi kusagika kutayitu bana babo byenyegesa abembezi kugamba ebi no babiri beteranira hishimo lya Chikoda Primary School okucuruza sente zo kuhindira ibirasi bibiri abantu ba Chikoda kirokini mugobere muno abokuba abori meri kutesa yasobora kubakwatira mbere mwino buceke 10 turole twatunga kilo 10 buli mwana wena yanywera hano hatabaho kwekwasa ekintu ekitwa kitandika nka district hati na government na ekitandikire
negambira ko buri mwana wena ino kutunge cyamusana tukasanga abana batakurya cyamusana bambi tugenda kubajuma ubudoma nake bwitsaha munana no kuyengera itubashobora kusoma kurungi muno Gashoka Daniel Bingana. Daniel ehuriro yo kombeka omuzigiti abasilamu batungire siminti yo kubahweraho okubasa kombeka omuzigiti gwabo omuri Kamwenge aba barukwakira obwezi bwa siminti bahijirwe okureba ngo abasa korera hamwe barukwegita kubasa kuhendera omuzigiti ogwo okuri Gerard mukuru wa wombeka ahabwa umuzigiti ogwo nagira ngo bwahati umurimo gukombeka gucikire ngo nahabwe ico nk'abasilamu bine orubimbi rwo koronda emikono aharyabo abakubasa kubakwatiraho muzigiti nguno oguturiyo planning oguturiyo wombeka kuri on budget ya milioni 200 kandi so far tumazire phase yo kubanza ijekira hawo plate kandi kumanya ebintu yo kombeka mbambye tagama amani mengi wetaga mu sente nyingi nitekereza kushayitaguya obuyambi obwingi Ehureji egemeseriza ba Centenary Bank ahabwe ikitebe kikuru omara Kampala kukwatiraho abasaramu aba n'ubushaho bwa siminti 45 ahabushaho bitano oburukwetagwa kandi buhirweyo urukuritaji erya Kamwenge mu cyunguzi portazi siminti yakwingana obushaho 86 wahebwa yo Centenary Bank ahabukombeka umuzigiti kwa Kamwenge banka bakastoma bitu burijo ndo twine responsibility yo kubahereza abo kuba turahamwe umuri iki kintu ahita kuba turi ndufuna ubuhereza kurwo mu community Centenary Bank ya jezo kukombekera akuzanga boma n'unonga kwasemererwa ine budakira omugandi abamaka gamwe agabasilamu mu district ya Mitoma bakire abatwira umurura maguru wa Meka ahi bamarire ekisibo cyabo cyona okuhika aha idi basimero hanga owabatwireje akabagaruraje omaka gawo kaza Saudi Arabia na marayo wiki mu kibuga cya Madina mu kibuga cya Nabi ekiyaferire mukanda hiba muzikira yaramire kuna kiromwe na mara mu wikemwe obundo bwire nabumara omuyihanga rya Maka mu kibuga cya Maka ka baheri ay Allah yaragire ekituye tutwire Maka tanto kugenda buryomwe Maka no kuza kweshengereza mukama ruhanga n'umwanya ogoroho aho kushabira mukama ruhanga kahora ikiwasha ndingira hakaba kugambira mukama ruhanga ebi byanje bintu kwetaga nangwa no kushabira ihanga ryitu abasaramu bashabirwe kundisa abana babo edini y'ubusaramu kubasa kubakuzaje omicwe no metwarze no basimire abo barigire Meka kandi babashaba kuba ecyo kureberaho ecyo mutano wabana ukunda ruhanga dokutaburaka yawe wabana ukunda ruhanga naho ruhanga kukunda akwereza abana barungi abo kubantu bakurura mu dini abo ko bakajyushangamo mbwena bagenda kukuri bagenda n'inimwe twebasa katonda oyo rabbul alamina yatwara mukama waffe director Hamza bin Zubair Maka okora umura tusaba katonda akirize eminu byagenda okora omwezi gwitu gw'ekisibo omwezi ogwe aruku Allah kagamba umuntu arukugenda akaguma rokwe empereza arukufuna nizisinge zarukumara kunuya umuntu arukuba kunuya obo mu Uganda obo mu ihanga ryona nizuba zirinche aharizori arukufuna abarigere Meka bo bashabirwa kuba ecyo kureberaho kirungi gashako Ansona Twine na Ben Mohozi mwibare abanyamakuru bitu reka tugaruke tumureho tugaruka Oino mukoro
oronke embaga yo kugihitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'omurembe nitwakira omuri Rwambara Sweets omwanya gw'obugwaje n'obuteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall ey'omutindo gwa higuru enebyo kwejunisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no endo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings n'ebindi omwanya ni Rwambara Sweets conference center twine bishenge byo kuraramu eby'omutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara y'omutindo restaurant n'aba chef barunje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanju noti 3 atano na munana nshanju na mukaga anana munana ninga noti mushanju itanina noti emwe hashatu nemwe nshanju nina katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwaha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya mutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Mommy, yes, at school abana babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya dad anti ku highway nga mvuga sisumagire ekyo shua kansinage bampakingire Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Musei kwa badomu rwa katoli kundongozi na nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutobo okolola okotyongoka kwata kano Musei kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutobo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi utamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba nkomuntu library eyomurembe kompyuta z'ekika cy'ehiguru kandi by'emizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe n'umwanya rugogoma gwo kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 kaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments.
We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Era ddala kituufu olina kye walya nguza ebizigo kumpi container namba biganye saagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde ikayibanda omusajja ngobya olususu lunnemesezza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kiikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Namakuru nkomulingo gumwe ogw'okutungula ebyobwegese omwihanga gavumenti kulabira omubebembezi ba district ya Rwampara bigwireho ebibiina by'amashomero omu district izina lya tatiti n'ery'omwana ly'omwoyo lukwera abebembezi abo bakulirwa RDC wa Rwampara Harriet Nakamya bali kutongoza projects ezi babanze nakwiguraho oburaro bw'abashomesa hamwe na ebibiina bibiri ahali Tuganga Primary School omugombora ya mwezi kandi ebibiina bimazireho miliyoni zikurikigana kinana. What else do you want? Abaho n'abashomesa bashabirwa okukora gwabo abo kuba government ogwayo gwiri muganda agamba fetu kubanja nga government kozero gwitu wagamba first grade itano nyendo okore first grade nyingi okizaho na ziria abashomesa baza kuraraje manya abanji mbe mbapangitizo okwe hati 3 in 1 ni manya buri teacher wena aina makaki chikuza kuyamba you are going to share those rooms owundi arara ya hawundi arare kuriya Dani renting like a small house there Korea. So don't fear to share with your colleague. Mnonga ito kuteka amukano shangu tsigirweho nangwa twagire guteka teka ebindi okushangu harimo segregation nkakuturebero kwakorwa basi yeah you went ngamba straight abukwa ngoma Karamran was diverted. It is well known Karamran was diverted nkuturebero kwakorwa nitubayaga komo nko kuwareba tubire tutine classroom zimunji ziboneze zijya hamutima mwene zicyabe cyo kurera nabaye mubagira hari bugaruka primary school na haibigwiro kamna yabeji emaziro miliyoni 18 bueno twagira mukanso twashara mutwaje ngwaga amashomera gabire gatakabonaga government project tugatware nke priority na gugaboneho ga benefiting sente za government ya Uganda bueno amashomera minja gutwapa tugireho mejari nagwa gabire gatakabonaga abana bitu babene babona bari kwejura umuratini izine bitaka ngati ekuzireje bonire utsima government itsima president Museveni abahenderire ahari Karamran Primary School ayibatongizeho kombeka kamna eyabeji na yera amaraho miliyoni 20 ekitoyire tunaza kugitimba bamara kugitimba bombeka hansi ekibari kweta kurayininga kugira ngo umuntu hatiko n'umusisa toyire tabwe so nitsima munonga kandi niza kurebera project impact turengo bagikoreje yahwa aho kuba bya sanitation nyiri mushomero at least now twagira go ahead so twakwasha mutongoro muri gogo kandi ubureke
Tugumuza n'amakuru emyeto mu district ya Ntungamo bashabirwa kutamano mukore mirimo y'ebye mikono kwenda kurwanya isoboro hamwe nibura ry'emirimo hokushabo kwirweyo ubwo kitongore kitari cha government cha Ripple Effect kibire ni kwasa certificates nebyo kukoresa ebirumuza kan zamate za fridge namwe nebyo kukozesa yogurt emyeto ababire nibegesibwa emyogejo baruku kwase minyeto za certificate abebembezo kurugo mu district ya Ntungamo bashabire minyete tunjero kubangurwa kandi abebembeza aba bagizerengwe minyeto ine kwatanisa kandi bakakora namani ngo barice kushishiro bwiro mizembi ebiturabore byona have a business mind ekirabe no kora cyona gira business sense mu bitekateko byawe ekinaza kora ikinyamba ki. Yes, I'm going to do this. What is going to help me? In form of business, what am I going to gain? Now take a meeting, you got to Today you're here socially. Umcharo bundo ya nagambo mrujungu. Ya jaguaza kugoje wakukaje bina kanamba kondisho muntu. Ejo niyo social. Uko ana advertising esa no era soya. Wayenda soya mwana wakando takaza kwaja wakusiza na jeti delivery. Munyine bamumu batunjiro bukugu nibagera ngo nibiza kuganyurwa mu cyango so wabano yenda kutunga amashita minjo rwendo kucunda tukugomaninga kugira ngo utunge ente zajaze kugira ngo zone zibanze kuyamba mu kutunga amashita then echa kabiri ente zitu twabano twenda ngo improving quality na quantity yebuturu kuyihomunde ninga products zente zituru kuyihamu ente zitu tuzihingire binyasi tuzigaburira kuko kugaburira umuntu mbona kuko wagoboye no mwana mutazirwe urukwenda ngo mwana agira amane nje uri kurebera no mwiso buhunga ukamwisa zasoya umwana gumuki akuba ibishaka binyiro bireba uranguzibyine bugashoboka kabishomana bigeza ibiri mu kazi profa ibiri mu ekari yitiyete byona kubigitirana byine mugashoboka urunga kininge basakusimba ariko effect abukunkwataraho kanyogera kugwe kansapotinga Ripple Effect egarukire yakwataraho za group nebikwato ebirumuza kandi zamate hamwe za fridge ebyo koreso mu yogurt gets to be capacitated, gets to be skilled, they start handling something they should at least start working to enable them hand for themselves, to support their families, to support their children, to support whatever is around them. Omuganda makuru group y'abantu kurga Kenya batayire cyanga cha ankore okwega byo bihinje no burisa na no kwebigombe byaza sako okubiru kutwazo mu ihanga aba bakiro mu district ya Mbarara Shema hamwe na Bushenyi. We are moving together with the delegation from Kenya. They came with a mission of 3 enterprises. Those 3 enterprises include coffee, milk or dairy, and they're also interested in the management of circles. Uganda produces more milk than Kenya, but when it comes to value addition, Kenya, we appear to be slightly ahead. But even in Uganda, from the dairy cooperatives that we visited, they are doing quite well. They have integrated the circle business model and also some credit facility to farmers, which is a very good business model to support the dairy farmers. Bataira sako ya chaps kandi hona bahikana na ara ankore cooperative union district ya Shema. Okutunga abagenyi nikikuru munonga nikimanyisa ngo nimukoraje kandi kuba kwija kiba kugenderaho konka nitwe twinizwe tukubegeraho to improve our performance. Irizoba twagira umugisha gw'amani taya yisabageni kuga mu cooperative za Kenya, so irizoba chaps yagira umugisha kugira ngo ni mwasa ziba turine taya yisabageni aba kandi kuba tutayahira tukaba twatayahira yo muri Kenya, so batibo mu ruyo mu rumo gukorwa kandi bayireka kugira ngo nebi tukora nabyo ni nkeba gukora kuri ya challenges ziturumuntu zishana, so kwenda rizoba nitwe hine kitwabegaho umukora yabo ni tukora at least twamanya zigwe bihati byitutwenka kokane byasakoze. Commission no kurgo ministry byo bihinji abo kwingo mwana kurga Kenya Davis Obonyo nagira ngo bejiro mu Uganda na munonga kwingo mwani hamwe no kuzasako zuru kutwaza nikiza kuba wera cyango omukutungure byo bihinji omuyanga ryabo Kenya. The government we want to reintroduce
Robusta coffee, especially in our rural areas of Western Kenya. And that's why we have come to Uganda, which is one of the giant producers of Robusta coffee. Webade twaza kumuraho tuishe n'amakuru agevye mutano. Uganda Christian University, Bishop Balamu University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe. Ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano omwaka ogu. Amashomo ni gaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate. Amashomaga galiga harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omuyubitebu. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na libraries za famu na studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 chinana ne 5 nshanju ne 5. Lwa MTN olukiiko olufuzi n'abakozi ba MTN tuyozayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri olw'okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 7 egy'obuto. Tusaba obulamu bw'obujjule essanyu oyongere n'okutuzaamu essuubi. Tusaba omulembe gwongere okuleeta obumu n'enkulaakulana mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Wangaala nnyo omwana wa Muteesa, wangaala ayi Ssaabasajja, wangaala maaso mongi. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys the Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Nabaramusi ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abarukwinga n'imitwaro 25 nabafera omuru butandu ahanguto zo muri Afrika buri mwaka ekintu kinyerekereza abo kwa butandezi nizibasa kutangwa kwaratenda jireji kwerinda butandu pichipichi nizikosebwa munonga omuri Afrika omushabazi ni wari kuvuga mwena mujware helmet yetegereze jo muhanda hamwe na motoka zirumu otakaza hagati reka hakanya kurugaha motoka ekuriyo misho waba ari amuhanda kwaratara amateka agakuhewa twena tukuma magara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika.
Omakora g'ebyemizano tiimu y'omupiira gw'ebigere eya Nyakikara esingire Radio West na goremwe arubsha omuzano gw'omukago oguzanirwa ha kichayi kya Rugazi omu district ya Rwampara. Omuzano gubire gutebeekanisibwe Hanson Turina Yesu omwe ahankunza Radio West. Bakazana kubaheza bakapira umugoti kare ndikwenda kuba ko wagire fitize nimi akazo mu rugamba kebwe cyagira ki ni masimba kandi insimba Radio West okubasa kwijo mwanyo ogweta kishabuka kurabire ni nyetororo mu Mami Dickson nukugendanisha bakaruru abantu bangira ngo omwako gwagwire okaleta Radio West wagiteka buteraniro twabasa kufuna mani go kushuma kuzankaye buteraniro nabagira ntakoda kantu kache reka zegarira n'abanywani banje ba Radio West nyije nimwe mabasiyo mwanyo mubase kubareba kandi eki ekyatureta n'omukago ekya kabiri n'okwija kubagambira n'okubatashya embaga ey'ebiro 26 by'okwa mushanju omuri Kakyeka. Radio West neija kuba neejaguza emyaka 26 omukoro gwakweta ekirihiro mwentu beeta mwije mu bwingi Rwampara nimwe mukushira kutwohereza abantu bingi hagati ya Nyakikara na Kongoro versus Radio West gwahwa M0 Nyakikara Radio West hari M0 so mpira gwagenda ku mutaba mufita kandi taba injarizi kandi banga yatwebe mbero mpira gwahwa mpira gwatambura je kandi kagura mpira gwo mukago Elizo abasaba afite yaboremwe batwashemerwa abantu baje batira kara tugumuzemo n'amakuru Elizoba abantu nyamwinji kwetorora ankore na Kigezi bayejumbira omukwiruka uko kujaguza amazarwa ga Kabaka Ronald Mwenda Mutebe wa kabiri obu yabanajaguza okuse myaka inshanju y'obukuru okwiruka oku kwaba kugenderero kurwanisa kujanjara kwa kakoko ka sirimu omunyeto kandi abiru chaba batandikira aha Independence Park muri Mbarara okwetorora etawuni yona. Mwagala Obuganda Ssaabasajja atugamba nti tetubongoota buli we tubeera tukola ki tetubongoota buli wobeera oba oli mu ofiisi oba oli mu galaji buli ku mulimu gwonna gwokola Mengo yasiima netuwa essaza lya Kigeza Nkole buli lwe tudduka emisinde gino tulina kye twegattako eggwanga lyonna nga Uganda kubanga ebiva mu misinde gino si bya Buganda yokka bya Uganda yonna Bangalira wano mutawuni Embalala Nyamutyobola Ward Kakoba Division Embalala South so omukolo guno tuwadde ekyokuyiga kinene nnyo ngaffe abazadde okulabirira abaana baffe ab'obuwala okubatangira endwadde zino ez'omukenenya. Olunaku lwa leero omusajjufu olw'amazaalibwa ga Kabaka Mwenda Mutebe okukuza amazaalibwa ge ag'emyaka 70. Musanyufu nnyo n'enteekateeka eno ey'okulwanyisa obulwadde bwa nze ng'omubaka wa Ssaabasajja Kabaka awamu n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira mu diaspora ya Ankole Kigezi twagala okulowoozayoza Ssaabasajja Kabaka olw'obuwangaazi Katonda bamuwadde owa myaka 7 era tumwebaza olw'okuba emunyenye ennungi okulwanyisa n'okutangira obulwadde bwa mukenenya si wano mu Buganda wokka
wabula Uganda n'okutwalirawo abatakulabye bakwagala eno okumpi eno. Amakuru ag'ebyemizano nigo twatwinire kandi nigo gatusya mweru gwagacencwire ag'omwebazi ogwo ntukusima munonga iwe ogumire nitwe Serena Nuwamanya Loyce Gavah n'abandi abo twakora nabo ntubendeze okurara n'obusingi.